Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mobile Legends. Nah sekarang gua lagi ada di Grandmaster 1 game. Gimana dia anjir. Bintang 4 bre. Satu lagi kita road to epic. Nice banget. Makanya kita langsung ngereng aja guys. Pakai apa nih? Gue biasa pakai Lancelot lagi. Padahal udah ada link assassin. Nggak ada MM, gue nggak bisa pakai MM. Oke, nice, gue pakai tank. Tank parah. Tank. Kita nggak perlu mage. Goblok. Wah, tank fighter, not good lah. Bisa lah kita atasi lah, auto. Langsung epic nih kita guys. Welcome to Mobile Legends. Langsung aja kita beli equipment roaming guys. Yang jadi permasalahan di sini adalah sinyal gue masih jadi masalah di rumah ini. Parah men. Wis, seperti biasa ya. Jangan belum subscribe dulu bray. Berapa kalau nggak subscribe? Guys. Kalau nggak subscribe dulu guys. Bangke juga nih. Wow. Ini. Ya kalah dah. Sorry men, sorry. Santai. Tenang, bos Dewa lagi. Aduh, goblok pakai mati lagi bangke. Masa first blood sih? Dewa first blood, parah. Santai. Itu cuman awalan doang, bangke juga emang dia. Kita harus menjaga si Bruno. Mana sini? Nah, kena lu. Woi, sini. Come. Shit, man. Oke, gue bantuin link aja. Bantuin link. Wow. Mia nggak bisa ngapa-ngapain. Gue bakal bantuin Bruno guys. Kita harus melindungi MM ya, agar lebih support. Tumbal banget sih gue. Santai. Dari awal udah mulai barbar, gila. Kita harus santai dulu guys. Kita harus bantu si di road biar dia punya kesempatan untuk farming ya. Kalau kayak gini dia nggak punya kesempatan untuk farming, parah. Kesian. Nanti dia nggak jadi. Cir, gue mati 2 anjay. Come on tank. Kamu bisa tank. Siapa sih namanya sih anjir? Masa lembek sih dia kalau udah kayak gitu tuh. Nice. Wah gila, nice banget. Tenang. Aduh, kok dia mati? Goblok dihilang. Parah banget. Kayaknya bakal kalah. Wes, jangan dulu, santai. Kita kan harus optimisme, itu harus diperkuat mental kita, mental juara. Kita nggak boleh kayak gitu. Wah, anjir dipancing anjay.
turret has been Komennya destroyed. acak-acakan gini sih. Our turret is under attack. An Goblok lah enemy Bruno-nya. has been slain. 下前へ Our turret is 愚か under な攻 attack. 撃をやめるんだ An ally has been slain. 下前へ Your team Tuh, dapet. destroyed a turret. Tolong. Slain an enemy. Unstoppable. Aduh, parah. Oke guys, kita harus serius nih. An enemy has Sini, woi. initiate retreat. Sini. Nah. Enemy has been slain. Retreat. An ally Aduh. Coy. 愚かな攻撃をやめるんだ Sini, bantuin Neng. Bantuin abang sini. destroyed a turret. Neng. Banyak kan nonton lenong gue nih. Dapat turret satu, 弱すぎる Your team destroyed a turret. Sini masa sini masa. Sini sama tank sini. Gue yang kabur tuh. さあ Sinyal masih jadi masalah utama ya guys. 下前へ Aduh masanya ngapain lagi? Kalau lari ke situ. Tadi buahnya ke dalam je. 弱すぎる Request backup. An enemy has been slain. Nice linknya. さあ勝利を我らに下前へ Wow, gue mati wow. すぎる下前へ Your team destroyed a turret. Our turret is under attack. Wow, gue kabur. An ally has been Our turret is under attack. Wow, darah gue tinggal habis. Tinggal Initiate dikit, retreat. tinggal Your habis. team destroyed a turret. Turtle resurrecting soon. Ngeri Turret has banget. been destroyed. Tapi turret kita dapet no di atas no, kosong no habis. 正 Ih, 々 nice 堂々 banget. と戦おう Cuman gue jelek yang mana nih. Gue doang parah. Gue numpang ya. An enemy has Thank you been banget slain. men. Udah abaikan lah. Kita nyerang dulu lah. Request backup. Kita nyerang Lord guys. 勝利を我らに下前へ An enemy Good. has been slain. Ih keren banget dah. Masa dah. 戦士の役目は Assist again. Sini, mana lagi, no export no. 下前へ Sini export. Sini. さあ Anjing nggak kena 勝 anjing. 利 Ally has been slain. An ally has slain. Shut down. Anjay. 正々堂々と戦おう Kabur dah gue dah. Nggak bisa nih kayak gini nih. Initiate retreat. Nggak bisa. 下前へ愚かな攻撃を Ternyata やめるん kita だ nice juga guys. Wow, beda 4000. Wah gila. Keren. Sinyal gue nggak keren tapi. Mereka ada di situ. Attack. 弱すぎる Oke, gue bakal ambil tengah ya guys. Sama Bruno. Ayo teman-teman semuanya. Aduh. 正々堂々と戦おう Lari. Destroyed a turret. Nice. Bruno. Lo ambil Bruno. Killing spree. Aduh, ngomong apa sih gue? Nah, Bruno deketin Lord maksud gue itu guys. Ally has been slain. Your team Good. destroyed a turret. An Good enemy banget. has been slain. An enemy has been slain. Ally has been slain. Wow. Ally has been Wow. slain. Mega kill. Wow, gue jelek banget mainnya anjir.
Good. Destroyed a turret. 下前へ Idih. Idih. Menang anjay. Numpang nih. Coba kita kalau misalkan gua perak gua numpang berarti. Kayaknya epic coy. Epic coy. Gua udah 2 kali naik epic cuy, 2 kali turun lagi anjay. Standar banget men. Gua main di tengah coy. Numpang gua bray parah. Keren emang masanya keren men, parah. Kok nggak ada? Butuh satu lagi dong.